کاروبار کی ثواب نوے عاشقان بپائے رسول صحاب نوے او زلیخ بد یوسف نس خبر وا ایک د یوسف مخیل دلے پخار نوے او دا دنیا با پیدا نو محمد خانا ایک پیدا شوے محمد جناب نوے مائی مکتب ورزیر کتولی نو چی مکبک پل پچو ارمان راگے خلق گلو نخلوی گلو نتا خلوی زاغ شرد خلوم چی مصطفیٰ خلوی تیدی نگرم تیدی محمد خدویم ورپسیتی محمد اگس اوک دیئے چی عرش کو دخ پولان دیئے اغتی محمد بیا بداشن خالونا نیادوے بیا بداشن خالونا نیادوے مجنون تامی کا دلدار لیدو شیبدا تور لیلا ہیر درنائے کادی زماد منی یارو لیدو بیا بداشن خالونا نیادوے خائست توری لیلا سدے تیسم پی جنی تاکی قتلی دلین دے لائن پی جنی دا خزل فاندیلا چشمان یادوم اے دا خزل فاندیلا چشمان یادوم قسم دیتا ایک رخصار لیدو دا خزل فاندیلا چشمان یادوم قسم دیتا ایک رخصار لیدو شیبدا تور لیلا ہیر درنائے کادی زماد منی یار لیدو بیا بداشن خالونا نیادوے مجنون ویل زما لیلا خکولی دا بلال ویل نا بلال ویل زما اشنا خکولی دے مجنون تبس استا تورا لیلا بسوی رسول اللہ خدر چاخ لے دے بیا بداشن خالونا نیادوے بیا بداشن خالونا نیادوے مجنون تامی کدر دور لیدو شیبدا تور لیلا ہیر درنا کادی زماد منی یارو لیدو بیا بداشن خالونا زسنجد مروت حکومت زکناز ورباندی قسم دے ختم دے بخلو کی انداز ورباندی پلا بمنکر شد لیلا دمینے پلا بمنکر شد لیلا دمینے ایک دی دا ٹولخ کلوب لار لیدو پلا بمنکر شد لیلا دمینے کدیا بمنکر شد لیلا دمینے کدی دا ٹولخ کلوب لار لیدو ایشی بدا تور